Grrr, skebe thwasho vakhilikiti yi tie my tie your tie Julius Caesar wangesiza. Inyanga ke masizihamba ngawe. Ngona yini? Bathi jupa. Grand futhi. Bonga ngiyafuna next time la lokhu busy sense ama 3-2-1 la ngifuna ukufaka labantu kumele nivote laphana bese shaya I polling. Ukuthi ubongane melezeni la kule episode le. Danke siyabonga Grace and Peace. I really hope this finds you all and in awesome and dope spirits. Yet another one. Siyaqhubeka siyakhula siyaphambili. Thank you for liking, subscribing and commenting and sharing the videos. 400 in counting. Ngibethe Grootman ngiphethe time but before singena deep as introduce abanokhuluma phela abantu basibongelele and awungiphi future yami mlungu. Yeah. Makubona uyabhula uyaloya isangoma asingena ukuyo straight. Singena kuyo straight. Ungena kimi kunomunye wathi Leroy Dumezeni sidambe lapho usaba indaba zakhe. Usho ukuthi kahle kahle unushusha umsipha urushusha yini. Amen. Yeah. Awungiphe nje indaba zami nami lapho. Yes, ngizihamba kanjani. Ngizawungena kuze endabeni zawo. Mkhulu Vukuzane Gcilaza Mathakade isilwane semhlolo iVukuzane yavukisa abafazi namadoda enyakatho eningizimu eshonalanga sihambane isikuphu umgodi sayo lale ezinye zibe zingawulali. Umkhulu Vukuzane lo Gcilaza Mathakade endaweni yase Rustenburg. Oh wena trainer wogqilaza Mathakade Injalo Minister of Gcilaza Mathakade. Minister awungiphe ipha mina mawuyibhekile le future la kimi la. Yeah. Angithi mina ngithukanga phela ngisabi. Yeah. Abanye ngeke bayenze lento le. Abanye bazothi skimara umzalwane man. Labantu banoproclaim into wrong over your life. Yeah. Ubonani bengiyekwenye inkonzo on Sunday labantu bakhulumile impela la. Abanye babona wamoni bathi yini ngathi ikinobtango no Roystrad or ipassage wena sihlama so mawubheke mina la ubonani leader ngoba mina ngibona umeya la wena ubonani wena. Nangibheke wena khehla lami into lengingayisho nje ukuthi asithandi ukuya deep endabeni sibe sikuma camera. Yeah. Asikuxoxe kakhulu. Kodwa nje bumnandi bukhona. Yeah, kunanzelo hayi bedile ke underline. Abazwile ke nabo uyanda bathi sweet. Yeah, yonke into ihamba kahle. Nekulungile bhuti omkhulu uyaphila kodwa. Cha siyaphila khehla. Yeah, so tshela mina lento uyiphiwe, lento uyinikiwe, yilabo babiziwe, yilabo bazizelo, labo bamenyiwe wena kulomsebenzi. Nangilanda phansi nje umvukuzane inyanga yesintu legaya umuthi. That's right. Bese yenziwe kunye futhi. Yeah. Kodwa nje lengasho ukuthi lubizo lolu. Yeah. Imvelaphi yami la ngisuka khona sisuka ekhale ezinyanga. Okay. Salwazi sengizalako inyanga. Ubaba ongizalayo inyanga, bomalume. Sengisho nje ngincelebelele lento. Ngikhula nayo. Hlukanisa mkhulu Vukuzane phakathi kobuthakathi nobunyanga because abanye abantu or inyanga yahlanganisa yakhona ukuzenza zonke lezi zinto lezi. Ngakuhlukanisa kancane nje ukuthi ngoba kunebuthakathi kunebunyanga. Kodwa lento leyo abantu bayihlukanisa ngento lezihlukene. Yeah. Ngoba ngiseneke ukuthakatha ngithakathele ukuthi impilo yakho ibe right. Oh. Yeah, so ke mina ngiyakuhlanganisa nanginyanga. Ngisuke nginyanga ukuthi uyagula. Nawugula kufuna ngulaphele ukuthi uphile. Kodwa uma sesifaka lobuthakathi ngisuke sengithakathela ukuthi into zakho zihambe kahle. Asengenza umzekelo nje unelibusiness. Yeah. Une-tavern noma une-pub noma unani alihambi kahle. Ngile bese ngifika ke mina sengithakathela ukuthi lihambe kahle. Yeah. So ikhona into ethi abantu abathuse ngoba bazinyanga. Ama appearance wabo ukugcoka kwabo abanye uyazi bebakubuye umnyazi afake nesandla sa something. Yeah. Is it part of isithombe sakho mhlambe the picture or iaura yakho mele ithuse mayinyanga? No, angivumelani naloko khehla lami. Nawe inyanga khehla nje kufuna ube ngumuntu abantu bangakusabi njengathi nje nasihamba ngeke usibone kodwa mase ufika esigodlweni phakathi ngilo sofika ubone khona ukuthi ayikhona ngathi akusasuwele bengimbona ngaphandle le ndishintshana sophakathi noma ke sesicala kusebenza kodwa akufanelanga nje ukuthi bese sohamba uhizile nje wena kanjani kodwa kuya ngeke ukuthi ungenwe lidlozi elinjani ngoba nasingabuka kunebantu lebangenwa ngemadlozi la ngemanono kunebantu labangenwa ngamadlozi uthothi ungena idlozi eli wrong lo inuku yeah injalo ke lo mnye uthothi wangena idlozi lebufele so ziyashiyana umnye wangena idlozi ukuthi nje ahlale angcolile nje angekho clean so kuyashiyana ke uze kahle nayo. Yeah.
kukhona levumani bo lamalanga lawa yayibona ledlozi leli ngiyalibona. asichaze ledlozi angi-understandanga kahle ugogo wakho or umkhulu watshintsha naye bekayidouble adapter kanjalo or bekayisebenze kanjani and angifuni ukulwa ne-LGBTQI plus community. I'm just saying manje lento ngathi imfashion baphume ekasi yami bangene deep kunegrotman bengina the other day avithi ingosi yami ibhodile ifele la kulento bahambile bathi bayongena emanzini wafika lo gogo bambiza ubani konje lo bathwasisayo ugobela waqala ngeBob Brevid wabhekane wafaka la emuva uthe maqedile wadasiyele emanzini omunye wangena omunye wathi uyalandela omunye gone wahamba namanzi bamthola esifeni lapha ama diver. So lento ebuye bese seyiyatshintsha iba nale vibe isukenziwa yini? Ikhehla lami lengakusho nje mina abantu kulesikhathi samanje sebayazenzela. Abanye sebaya ngekuthi bayayithanda lento. Abayi ngokubizwa. So thina sikholelwe ebantwini labaya ngobizwa ukuthi lento ubiziwe. Kukhona lokuthi uyinyanga njengoba usho ukuthi uvumani bo ubiziwe. Kukhona ukuthi uyinyanga uligedla noma uyini. Kunezinyanga lezingagidile, lezingathwasile, lezibiza ukuthi izangoma, lesebenzisa amathambo. Kodwa uma sesikhuluma ngenyanga sisuke sesikhuluma ngomuntu ngogeneral wako konke. Nawo inyanga ngoba lezi zinto kuneyimfihlo zakhona. Kuneyimfihlo yasebunyangeni, kuneyimfihlo yasezangomeni, kuneyimfihlo yasesontweni. Konke lokho kuneyimfihlo kodwa uma ngabe soyinyanga usuke ugeneral uphethe konke lokho. So labantu baya ngekuthi lento ungena ngekuthi uyayithanda and then ngile stuff ufike sesithola khona ke manje le inkinga lezi lokhuluma ngazo. Ngafika kwenye indawo ngeke ngaphila komunye umhlaba iUnderworld nginokungawo amplify kakhulu ngoba bayakopa abantwana abancane bathanza kubukwa. Bangisese kule mhlaba obungekho right bangibiza ngalelanga sagibela iQuantum saya kwathiwa siyobona omunye ubaba laphana ngaseNkangala ubaba eMnisi. So mangifika ubaba eMnisi wafika to right now icathulo nani so for ispirit banokuthi ispirit phela umoya ukuthi abafethu asikwazi umfela ndawo si-union siyinyonyana wathiwa singeneni ake kuhlalwe la phansi nani angithi mina bayazi ukuthi vela ngisebenzi angisondela ngithatha kunayini bathi hayi at least kuzobeka indlebe phansi waqala ke wahoyike lethon from lapho what before ngiyekudeni mele ecala kuphuma imali mara wabeka ezinye izinto kwamakhamba nani khona lapho kwasichuma imagic wathela something walighter kwabe seqala iyasuka ke manje baqala bakhuluma abantu khona lapha emakhambe yini lighting. Sizawusho nje ukuthi into zabantu asifani. Angeke sibagceke noma ke sithini. Kodwa nje abantu baneinto zabo. Kodwa ke nekudlala kukhona. Nasingakuqaphela kahle ezinye inyanga sezinako lokudlala. Ikakhulukazi le inyanga lezingene ngalento yokuthi ziyayithanda. Ngizaphinde kubuyele lapho kunekungena ukuthi uyayithanda. Awuphiwe lento akusiyakho just ukuthi nje uyayithanda. So ke kunemehluko vele imisebenzi yakhona ngeyifani. Mara bayibiza babathini igubhu bathi abalozi nani angithi indlela ezihlukile. SAPS mhlambe iphatha iR5 mawuye army baphatha ama AK47 iprescription ihlukile lento leso indlela abasebenza ngayo nabo laba omunye wafika bathi fortune teller omunye bathi palm reader siyahamba siyabona kuhamba kubona njengoba usho abanye bathanza kubukwa but now yini le vibe wena njengoba ukhona usespacini you might know ngi-interviewe abaholi bendabuko abaningi kakhulu nga-interviewer abantu wa traditional healers, traditional leaders so they are saying nginokugibela iflight iBhanoi ngihambe ngeBlantyre ngiyolanda into engekho la eSouth Africa so amagama naye yamsebenzela ngithi ubuye kanjani nelwana atazi yaligibela liBhanoi mele ngizichazele ngithi mani la ku checkpoint ningajumpisela belungu la bangaze babe nama goosebumps siyahamba manje eSouth Africa usimele uLeroy uyayibona ke manje now iorder la ngithi usuka ukuthi mina sengifuna into enje so ngichaza ngabantu abakhona ukuunderstand le vibe so yini la then because mina mangifika it was for the first time lento iscience engakazi ibona khona into eyibonayo ukuthi awuhlanganisa lokhu nalokhu bese kuvela lokhu lapha bekungena nix clean wabeka la ngaze ngafunda kunayibhiki eziwayariwe nani showcase bayakhuluma wada laba bantu bayaphila mfethu abantu benzana ubathothile kwafakwa nani so that's why ngithi ngifuna ungichazele makeup yalento.
Yekhedla lami uma singaya deep ngalento lena kungashona ilanga. Kodwa zikhona shothi nje nasingasho ngengikhulumele lokukhulumako ngakhulumela kwelami side experience yami lenginayo lengiyaziko. Izinto ezinjalo zikhona. Ziyenzeka ngingafika nje nami esigodleni sami ngithi hlala lapho ngibize kuye ngalesi sikhathi nesibabiza ukuthi ngabafana abancane ba short boys. Ngingabize ngithi bafana hlalani lana seyikhona le ndoda kufuna nikhulume nayo. Vele siyaphuma sizihambele lezi zinto lezo. Kakhulu kuhlanganiswa imimoya yispirit leso. Uma ngabe sekufuna kunento ngendlela lesibabiza ngakhona. Uma ngabe let's say ngifuna ukuthi beze la ngiyakwazi ukubabiza ispirit sabo sihamba all over noma kuphi. Ngiyakwazi ukubabiza sigcine sesihleli nabo lana niphendulane nabo kodwa wena ngeke ukwazi ukubabona. Mara ngiyabezwa. Mara ubezwa ukuthi hayi khona kunelokhu nje kuyadependa ukuthi labantu labo okhuluma nabo ngabe sebusuku noma ngilabamhlophe. Nakhuluma ngalabamhlophe chaza. Na ukhuluma ngalabamhlophe awukwazi kubabona. Okay. Labamhlophe lapha. Bese kuthi labasebusuku ukwazi ukubabona ebusuku. Kodwa ngeke ubone physical ukuthi ndanga umuntu ubona isithunzi. Kodwa sengizafike ngimbeke la esitulweni. Bese sesiyaxoxa ngithi hey yendoda yegwetsha nanga sokhona bani. Bese kuyaphendula wena ubona lesithunzi kuphume nale voice yalomuntu lapho. Kodwa kuzabe kunganamuntu. Lasifika bekunganamuntu kodwa nase sixoxa kahle uzabe sesoyabona ukuthi hayibo sekune voice lengayazi la. Khehla lami, let's go deeper. Labantu as you are saying is the spirits. Yeah. Asikhulume ngale generational mix. Yeah. Banokubuya bakulandela indaba ze third generation ukuthi lapha kahlahlona umkhulu kwakuyi ingam la oyicolored. Njengoba uphuma kanje amadeva amhlophe mhlambe lento ibuya la. Ba connecta kanjani labantu njengoba uthi mhlambe imimoya ephile emoyeni, imimoya ephile emkhathini, imimoya ye science ithini the making yale mimoya. Nasingangena lapho Khehla ngiyakuzwa nokukhuluma ngaloko ikhona lento vele kuthiwa uthola ukuthi i-generational case leyo. Izinto ezo uthola ukuthi umkhulu beka nento yakhe ayisebenzisako noma ufikile kimi. Ngafike ngamnikeza amandla noma wathwala. Nakaceda ukuthwala wabese uyashona. Nakashona kwathola kunemithetho lebekufanele yenziwe. Lebe kufanele yenziwe nasashonile noma ke lebe kayenza saphila. Lento leyo ibesiyahlala kuleyo mndeni loyo. Ihlale isafuna uthole ukuthi abantwana bala ekhaya into zaba zihambi kahle besihamba kahle umkhulu wabasephila noma ubana saphila. Bahlangahlangane nje izinto zakho sihlangane kungaphileki la ekhaya bafuna imisebenzi abayitholi bayasebenza akuhambi kahle akubonakala ukuthi benzani kusuke kunalenkinga lekhona le spirit salomuntu lo wahamba wafika wathatha into kimi ngamsebenza noma ke nakayithethe wabese uyaphenduka yena ncenye wabese uyayeka uthi hayi mina sengiphendukile ngisafuni lokho sengifuna into ethize uthola ukuthi lento seyihlala la kulemndeni iyakhula seyangenelela uthola ukuthi ke manje abantwana sebasokola uthola ukuthi maybe i-third generation isolichamuka lento solikhona ifuna leza ungena khona ihlale khona. So mayingayithola indawo yokuzinza indawo yokuresta. Yes. So ingazula lento thy kingdom come. La eJartini kwenzeka isibhico into engayi understand. Ningazi ukuthi kwenzakalani. Ngifuthi nase ikwate kahle kushona ushobani kuvele ama accident kwenzakalani uthi uthenga imoto sowushayisile iphelile uthi wenza lokho sophelile uthola imisebenzi iphelile mishado ayitholakali uyashada bayahamba abafazi bayashona kuba inkinga nje la ekhaya kube inkinga nje ungazi ukuthi kwenzakalani. So ngamanye amagama lento suke ngoba wena uthi kahle lento ayisuki lemimoyeni isuka kuwe angithi othwasisayo lo othwalayo. Yes. Then makethwele umnikeza imigomo nemibandela terms and conditions nama rules of engagement. So lo muntu kumele agcine lemiyalo. So asithi uphambanisa intambo la because bayasho ukuthi enye eyocansi enye eyabafana ukuthi kumele ulale nabafana enye yani so lento lezi bayayihlukanisa ngendlela abayihlukanisa ngayo. So wena kahle lama instructions ke ngoba suka ngakuwe ayikho indlela yokuthi mhlawumbe ukhona ukuhlola ukuthi ndoda i-expiry date la ngoba lento akusiyulolo nowaya akekho umuntu oyophila ungunaphakade anikwazi ukuyiprescribe lento anikhona ukuyibona ukuthi hey chief egcineni uzoba nenkinga wena. Siyakwazi ukukwenza Khehla lami lokho ngoba nangasho nje mina ngasho ukuthi nje nginesipoko nawufika ufuna ukuzothwala ngikunikeze sona
leyo isipoko sakho nje i-lifetime yakho leyo Mamele Leroy ngithi nesipoko la i-lifetime yakho leyo nguneza isipoko uthwala ngazo bese kuba nelesipoko sokuthi ngiyakurentisela Ngiyavisisa lesipoko lesengikuphe nawuthwala ngiyakunika kwakho shothi nawushona lento leyo nje iyoba ngeyakho mina nangunikeza ujunda nje mina ngithi hamba nana ngijunda owakho uthwele ngawo ngiyakulungisela uyophila kamnandi ngayo awusambuyisi kodwa kimi uyangivisisa bese kuthi kuba nawuthi kunikeze ke manje uJojo Mlilo lo ngikuboleka yena uma ngikuboleka uyosebenzisa unyaka nakuphela unyaka uyabuya ekhaya usho ukuthi hayi yemkhulu sengiphilile awuphinde ungithi futhi uyavisisa ke kodwa imnandi ngoba leyo uyayibuyisa noma ngabe kuthiwa sowushonile ke leyo kungakafiki isikhathi izohlala nje kuze kuphele lo 12 months after lo 12 months abantwana bakho bayazi noma bayazi after lo 12 months ayaphela amandla akusasebenzi abafuna ujunda noJojo Mlilo nangu umkhulu usebuildingini kukhona enye uthami ngangibhanta intana yabantu uKeni Mtsamayi behlushwa ama parole officer kulelinye parole officer ehlupha kakhulu bathi usindani ngafika kwa endlini yanema izinja zaya ama bulldog ngamaphoyisa wasejele wonke bangena isindani ziyamamela lezi zinja lathi hayi bangihluphe kakhulu labantu laba so khona bangihluphayo ngifuna ukubanikeza ujunda noJojo Mlilo umuntu ongihluphayo ngizwa ngithi ujunda belwazi ukuthi ayihlupha too much but now ngifuna ukwazi ngale rent to buy because mawurentile amandla wakajunda noJojo Mlilo amandla linganayo afanayo yes ngamandla alinganayo inkinga ukuthi ujunda ngowakho lokuyokwenzeka kuwe kwakho kuthi uyamdlisa na ungamdlisa uzodibana nawe akangirepoteli mina so wakho nje ukuthi ngikuthenga ukufanele ukuthi uthenga imoto cash yakho iyashayisa asinankinga nawe uyibhadele cash kodwa uma ngabe sikhuluma ngoJojo Mlilo ngiyakuboleka uJojo Mlilo na umhluphi uyabuya azoreporta kimi ukuthi hayi khona iyangihlupha le ndoda ngoba ngidabe ngunikeze imithetho uyamsebenzisa unelibhizinisi lelithize uyakuphushela kuhamba kahle kamnandi ngikutshele ukuthi mina after 3 months ubokwenza ibrayi la ekhaya uyangivisisa ungahlabi awuhlabi lutho wenza ibrayi nje uyathenga nje uthenga etshwala kube nalabantu bajabule la ekhaya ngalesikhathi kujabula labantu la ekhaya uJojo Mlilo uyajabula bese ke wena sowuva mnandi uyaphela u3 months sowuphila kamnandi angithi uyakusebenzela uJojo Mlilo so uhambile wena useDubai udla kamnandi siyashaya isikhathi ngapha saJojo Mlilo Jojo Mlilo kufuna umenzele ini into yakhe ahlafune uyabuya azoreporta kimi awuzathi nawulelo khona kuyawufreeze amakhadi ungasazi ukuthi kwenze njani uqakeke so uvelelwe izinkinga ngoba manje ungalili uJojo Mlilo ungalili ureporte kimi sekufaneleke manje mina ngenze nakafika la kimi uJojo Mlilo uyangireportela mina ngibese sengithatha ifoni ngiyakufonela yendoda uphazamile uJojo Mlilo la ekhaya so wenzeni hayi mkhulu ngiphazamile njani aze ngibekise maybe uJojo Mlilo lana uJojo Mlilo phela na ngabe uthethe yena akafuni uwenza uqasi la umbeke khona uyavisisa so wenza uqasi wena uJojo Mlilo la lapho ke vele sokuzoba nenkinga uyawubuya report hayi mkhulu ngisuke bengidakiwe ngabe sengiyaphazama njani sekufuna ke manje ubuye uzohlawula uJojo Mlilo usuka yini ayizanzana ayifemale or ayimale uJojo Mlilo kuyadependa ukuthi uvunya bakabili kunemfazi kunendoda uma ngabe uyindoda ngunikeza indoda uma kungumfazi ungumfazi ngunikeza umfazi sibalekela lokuthi uma uyindoda mix masala uJojo uma ngabe uyindoda bese sengunikeza uJojo Mlilo ongumfazi uzoba nenkinga ziyaphambana intambo so ngeke usamthinta umama uJojo Mlilo uyabhonyelwa that's why yakwada makwenzeke ukuthi ufuna ukwenza ucansi akhona uzoba nenkinga manje kufuna ke manje ngikunikeze lokuhambisana nawe kunabantu abavela la emehlweni nama ngibabheka bangivala kanje ukuthi laba banoJojo Mlilo ioperation yabo yababona laba laba opera asiyene kuyo le ndaba uthathe enye into ethandwa abantu lele subject leyo ucansi why yonke into esebenzela umuntu
and bese iba nezinto ezithize ezingathi ziwukusanyana Yeah. angingaba ishi nabafundisi nabaprofeti nabobishopi Yes. nabo oh God go deeper papa touch the screen uthola kuthiwa hey abantu babhebhekile left and right Yeah. utendo kanti why ngoba lento nomoya in spirit nani why mele kube nesex ngaphakathi kulezinto lesingakunakisisa kakhulu wena khehla lami. Uqasi lunamandla. Asengenza iexample nakungathiwa nje ufuna umsebenzi sola uthola uyabathi uyafexa hayi uyaya abakuboni. So uthola ukuthi manje kunemuntu esifazane ekuseni aqhamile uthatha lo mqhamo wakhe nje kuphela ugeze ngawo ubuso uhambe uyofeza akekho phela longathandi lento khehlela nakakubona nje nabakubona lapho uyofuna umsebenzi serious sokuyaqha ukuthi hayi asithathe lento nje kubona wena kuphela ngani ngoba ungazama yonke imithi uzame yonke imithi uthola ukuthi hayi akuphasi man ngoba kunabantu labanedlozi ukuthi umuntu awusebenzi kubona ngevisisi so sekufuna ke manje umsebenzele ngezinye izinto usowuthothwa nje umqhamo nje umuntu esifazana aqhamile ekseni ugeza buso uyahamba uyofika kuyami ufolile lapha kuthiwa awubuyisa iCV yakho wena yo ngathi ngiyababona bagijima lolanda squatting yeah so izinto ezikanjalo nje nakhehla nje ngifuna kubeka ekuthenini into le ihamba noqasi phakathi iye ihambe ibe nemandla inamandla yeah ukona ukuthi ngalesinye isikhathi nje ake sisho phela ushone bafundisa uthona akafuna kuyo professorize kakhulu encenye wanikeza umthe ngoba phela nabo ukuzana bayangena phela ngaphakathini uthole ukuthi kwathiwa na ufuna ukuphakamisa kakhulu encenye udibane nebantu besifazane incenye 5 yebantu besifazane before esontweni mara shy Bob Rivage uthole ukuthi nakafika lapho kuzaba incenye na 5 yebantu uzabe professor straight akusumdlala akusi-in akusi-plotting noma network yababa inetwork yababa nashaya 5 yebantu inetwork yakhe izoshaya abantu abayi5 straight ngaphandle kwenkinga so sengisho usuweni athinte kuphi labesifazane so kuyashiyana nafuthi uthola ukuthi umuntu wesifazane uthola umuntu wesifazane unelibhizinisi unemabhizinisi uright na uthi uyabheka kanandoda uyayivana umangalo ukuthi akanandoda any majority vele uthole futhi nensizwa iyaphila nje inezimali zayo nawuthi uyabheka ayinayo umfazi kodwa uzomana umbona lapha estradini kulabo sisi uyayivaka ngoba phela lokuya lapha estradini banemandla labo sisi nabo lokube njalo banemandla kakhulu uthole nje ukuthi insizwa nje uthola ihamba ngemoto lenhle nje sayimile lapha estradini lenje uyasibona le estradini so uyahamba ngilamandla ngilento ukuthi kuthiwa encenye maybe nje kanye ngeviki ubuhamba wena lapha ufika uthathe ngekuthiwa hayi kuleli viki ubofika uthola umlungu uthole eChina uyahlangahlanganisa nje ngaleso sikhathi usuke athole leso sithwalo lesihambisana nalento leyo yekuthi amandla akhona uwathatha khona mkhulu khehla lami uphethe induku la and ngeke ngabona even namakhosi umuntu angaba umuntu omkhulu izolo we visited a king ufike neyakhe induku afika wayibeka phezulu kwetafula maye ngabanga ukuthi mhlawumbe ithathelwa le kuMoses or bathi Gideon hamba ngalamandla ophiwe wona hamba Moses kwenziwa njani lapha endukwini laphana le induku lezi kunento symbolic kunento significant kunamandla athize kwenzakala because kuba nento ebakhona and akusudondolo by the way but iba khona lento le ngicela ungiphe istory senduku ekhehla lami uthinta nje lekinto sinayo thina induku lesisebenzisako zihlukahlukene kuneinduku zamakhosi kuthi na umuntu omkhulu uba nenduku yakho nje le nduku leyo iphethe izimanga na ungakhumbula kahle emuva Moses kwathiwa hamba naleyo nduku leyo nduku iyakugilela imihlolo eGibhithe so ke induku inamandla ngendlela oyihlanganisa ngakhona nangakhumbula kahle 2 years back bengise Egypt ngihambele kuyolanda amandla amathize ngiyofika le kubo Faro ngisuke lapho sifuna kuyohlanganisa lezinto kuthi nangibuya ngafike ngayakhe induku lesebenza kinduku yamandla le ngifike nginikeza amakhosi nginikeza abantu abakhulu le nduku leyo
iyakhomanda uma ngabe wenze inkinga. Uma ngikukhomba ngalenduku ngikhuluma ngayo ngithi makwenzeke into ethize wena iyenzeka. Uyakhomanda nje kuphela. So leyo nduku leyo ngeyemandla ngeyeprotection kakhulukazi. Iphinde futhi iyenze izinto senzeke. Nasi ngalanda kahle nje emakhosi ayasiphatha le nduku kahle kahle nawungayibheka ihambisana nering yakhona. Nawungathi uyabheka uzawuthola emakhosi noma abantu abakhulu. Uthola ukuthi bekungumuntu nje angakagqotshwa. Once angagqotshwa anikezwe lamandla ubese unikezwe induku. Uthi uyambheka umthole sonering. Na unganakisisa kahle bonke nje abantu abakhulu angeke umthole iring ingekho. Ihamba nale spirit. Unestory kule ring. Unestory asifakwa mahala. And lama ring akubi lento normally. Itsidi nelihlo ibane lengathi kuyidamana nyana or something. Kunenkinga le lapho. Yeah, so if ungamind Khehlalam because ufikile la induku yakho iphethe ibhola iphethe umhlaba angikho sure ukuthi inyawo ledada lenkukhu mara ngiyabona lapho ukuthi khona into eyenzakalayo lapha. Isithini istory la? Njengoba ngisho Khehlalami le nduku lena ngayilanda kude. Njengoba ngisho ukuthi lena ngayilanda eEgypt. Ngoba mina Khehlalami ngingumuntu lohambako abuke ukuthi nangilele kufika uthambe endaweni ethize uyothola amandla amathize. So ngahamba ngayilanda le nduku eEgypt. Le nduku lena iyenza izimanga kumina. And futhi uma ngabe sekuthiwa ngizokusebenza ngayo ngikuthinta ngayo yona le nduku kunezinto ezenzakalayo. Ngangayibheka le nduku inezinto laphakathi iyavulwa. Akusinje inezinto lezilaphakathi. So uma ngikuthinta ngayo kusuke kunento lesike futhi ifuna yenzeke la kuwe. Ngihambile ngayo ilanda eEgypt, ngathi ngisuke eEgypt ngangena kubuKenya ngangena kubo Nigeria ngangena usho kubo Dubai lombala. Ngasuka solo ngihamba ngifuna ngoba sifuna kubuka lokuthi labantu baphila ngani. Uyamvisisa yini le secret yabo labaphila ngayo. Ngihambe ngithatha lama secret alabantu ngibuye nangifika nami ngifike ngimtshelo kwami anginike kwakhe ngibuye bese sengiyahlanganisa induku inamandla Khehla. Ngicabanga ukuthi kuko konke izinyanga noma ke mine lengikwenzako induku iyona lenamandla lengathathwa noma ngangibani futhi. So manje njengobuka nje uyakhona ukulungiselela indaba ye-succession because njengoba usho ukuthi lento inokuzulazula thola ukuthi la eJardini and if unesure ukuthi nginamandla bekunobo baba uSosobala may soul rest in peace bengidlula nje ngingale ngasekasi yakhe the other day bangibonisa indlu bangibonisa landing strip yakhe bela so uyayipreparela lento ukuthi look manje bangibheka la eJardini nginabafana bayi5 bayi6 like into yobukhosi kanje iyasebenza mhlawumbe into ezinyanga kanjalo ukuthi no sekukhona vele kumele athethe over le ikhwama zenyanga isebenza kanjani kulomkhakha. Kuyenzeka uma ngabe usaphila lento leyo uyakwazi ukuthi ubizo lungene emntwini. Uma ngabe wenza lezi zinto zakho njengami nje mina sengiyazi nje ukuthi uma ngihamba mina intambo zami ziyothathwa ubani. Ziyothathwa ingane yami. Lento lo muntu umenza lento asesemncane. Uyamgqaba nangabe lo muntu asesemncane uyamgqaba umgqabe nangeligazi lakho uhlanganise into zakho. Lo muntu make khula ukhula lento ila igazini kuye. Ndathiwa nje mina eyami ingane nje manje lengisho ukuthi izawuthatha lo msebenzi incane kodwa uma ngabe ngingekho kukhala ifoni uza kuphendula uzathi wena uphendulwa yimina kanti uyena. Wevisisa sengisho ukuthi lento ila igazini uyayenza kuyenzeka ukuthi uhambe ungayenzile na uhambe ungayenzile lento leyo ngilesikhathi ke manje le spirit sala ekhaya sizohlala sifune uthola ukuthi noma ngabe siyafuna uthola ukuthi umuntu akayifuni lento nayimchuzile lo muntu loyo either izinto zakhe zizomoshakala. Nangabe usesengane wafunda isikolo azothola esikolweni uyafeyila uyahlupheka nakahleli kumane ukukhuluma emazwi emadlebeni kuthi nje nangabe maybe semdala ke uthola ukuthi izinto zakhe ziyamoshakala uyagula wenza yonke lento kuthi nje mess impilo yakhe iba imess usuke kunale pointing lokufanele ayilandelele.
Asike sikhulume ngentela yentengo imali si quantify kanjani. I know I'm asking a very unfair question because omunye nomunye unendlela aphila ngayo. Yeah. Indlela yokucharge abantu, the billing system. Yeah. Unokuhlala ubheke kanje ukuthi lo Harmony ngiyambona, lo Sinethwa naye, lo uZandla lo Bongane ngiyambona ngathi uyateka lo ufike ngeRange Rover. Or ukala isindo secase. Also mhlambe mawuhlanganisa ngoba ubona ithunywa, ubona amadlozi, ubone lokhu nalokhu, then ubona ukuthi lo uzoba strong noma ngamcharge lokhu, or ukala ngecase ukuthi le case le vele lo muntu ufuna ngimlungisela, hayi ukuthi yena abe strong mara ufuna ukuthi ngimenzele imali, so makenza imali emela buye kimi. Abantu bachargewa kanjani? Right. Asese example nje lento iyahlupha asengibe uma ngabe wena uyinyanga ngiyacabanga encenye uhlola nge500 noma uhlola nge300. Mina nje yami na ufika nje esikoleni sami ilist yekucharge naye lapha mina nangucharge ngihlola nge1.8. Akunakuthi ungubani noma ungubani ngoba lento ihamba ngema levels kufana ngema shop. Into yasephepha nento yalapha kuhlukana kufana nendlela lokuthengwa khona ukudla kunabo Woolworths nje wasoshilo kunabo Checkers kunabo uSafe kuyahlukana. So equality i-premium le yakho equality because uma ngabe ufika kimi uzohlola nolozo ufika khona ahlola nge500 uzofika kutshele ukuthi kunomuntu lokuhluphako longasekhaya njani uyayizwa ukuthi la unelikhanda lingapholi noma manje na ufika lekithi mina ngihlola nge1.8 ngazi stone lafe ngutshela lalela kunasikhumbuzo okwenzela 1 2 3 izolo beka kuphi ahamba enza 1 2 3 uyavisisa uyawuva lo mehluko manje mina ngihlola nge1.8 ngihlola straight ngutshela into leyenzakalako na ufika ulahlekelwe imoto ngeke ufike ukuthi la kimi hey besizohlola mani silahlekelwe imoto no uzafika uhlale phansi uthi emkhulu besizohlola bese sengiyasho mina senifikile ngithinte zami izimbe ngizekhehla lapha nihamba nilahlekelwe kodwa ngibona nilahlekelwe imoto kodwa lemhlophe lobo uyinayo izolo ibheke endaweni ethi uyava lo mehluko sengisho ukuthi ngiya la ekuchargeni ukuthi it depend ukuthi uphethe yipi quality. Yes. Now uzofika uzothwala kimi ufuna ukuthwala ngento ethi ufuna into ebusiness. Kunemehluko lokuthi ufuna ibusiness wenzani. And then lapho ngiyakutshela ukuthi na ibusiness leso ngeke ufike kimi uzothwala uthi ufuna kuba nemali. Ubungenzi lutho. Ufuna ukuqala ngobuzo yini lo wenzako. Wenzani? Noma unesiphazanyana it's fine. Because manje ufuna lamandla ami ayosebenzela phezulu kwento lengenako. So but uma ngabe uzofika nje uzothwala awenzi lutho uyihlalele nje angikusizi mina lo ngithi azohambe uye kulezi inyanga lapha emkhukhwini ndizakusiza. Khehla le episode yagijima na icamera yakho ubekwa yini Khehla la unento eziningi mhlawumbe usibethele indaba yilokho ezinhle mhlambe kunento ngenzeka ukuthi labo abaphathisiwe or uphethe indaba zika Credo Mutho ukuthi hey kahle hle le country level a problem mhlawumbe ufuna ukutshela ngendaba yezenophobia ukuthi hey madoda le ndaba yenu documented undocumented inking abantu babona into ngendlela engafani but angeke usukele una 5 days Khehla usihloniphe kakhulu uhleli la ufuna ukuza kule platform and bengeke uhlale nje namhlanje bengingashuthi ngathi mina hey le ndoda le ngabe ngenza iphutha kakhulu izolo nje besihambile semaqwaqwa nani that's why bengekho. Now ubekwa yini Khehla la siyivala manje episode ngifuna ukwazi ke manje ubekwa yini mhlawumbe ufuna ukufundisa abantu ufuna ukwenza njani? Khehla lami lengakusho nje ukuthi ngibonile ukuthi uyazi asengisondele la ku scheme sami. Ngibuka ukuthi abantu bangafunda okukhulu uma singasonzele. Engakusho nje abantu bayahlupheka. Njengoba abantu abahlupheka ngoba bahlula kuthatha ema decision empilo yabo. Lengakusho nje ukuthi mina ebantwini nafuna kuphila kahle. Asowuyeke ukuthi bani uthini, bani uzothini. Thatha i-decision wena wedwa uhambe uyokwenza izinto zakho uphile. Lengakusho nje ngiloko kakhulu kodwa nje siyabona live ehluphekile vele live njengoba soshilo kunabo xenophobia kuyaliwa sigadile ukuthi abantu bazothini. Singasho ukuthi kwesinye isikhathi kunezinto ezirong abazenzayo ezingathandeki.
la ngisuka khona nje mina Rustenburg I think izolo kutholakele umntana eshonile. So akwaziwa ukuthi ubulewe yini. So izinto ukuthi zithinta abantu abaningi. So lengakusho nje ukuthi uma sifuna kuphila kahle asothatha isinqumo wena wedwa. Wazi ukuthi ufuna kwenza kanjani. Futhi asiyekeni ukuthi silandelele bantu ukuthi ubani wenzani. Na ungakathatha i-decision for impilo yakho usazoba nenkinga. So mina le ngendlela engiyi-interpreta ngakhona ngizwa ngakhona mawuthi umuntu athatha isinqumo and ungabheki ukuthi ubani uphila kanjani. Yes. So you are saying if umuntu ethi uphiliswa ubuzalwane akagxile kakhulu lapho. Injalo nje. Umuntu othi no into yesintu madoda yasebenza ungadi bazothi no sikubone kamama uzibani kanti nawe boyodunusa laphana. So asike sicheck indlela mhlambe kuphilwa ngayo kwamanje because kunento engizibona ngathi ziyakhumuka mina. Obeka ungumama ufuna ukuba ubaba. Obeka ubaba ufuna ukuba umama. Angazi uyangithola na. And lento mawuyithatha uyibeka kahle lapha uyiprocess ebhandeni ngesintu sakudala siye kamalungelo nani. Angazi ukuthi nina abalaphi bendabuko niyibona lento if bekuthiwa nine view ne voice beniyokhuluma about lento yamalungelo le. Nithini madoda ngoba naku kuyahlangana manje yonke into manje sikuthiwa indoda kube kuthiwa iyapreka bekuyothiwa ayipreke manje abortion yonke into nithini ngalamalungelo ngoba inkosi sikhuluma every time. I mean kuyafika mayibuye we are about abantu but manje sithene omunye nomunye mana akabe negunya nesabelo. Sibonile ukuthi makusese namakhosi nani bekuba khona indlela nesiqondiso manje yonke into is generic bafaka ama-ward bakhipha amakhosi nani so yonke into idilutiwe because sesirana ku autopilot. Nithini ngalamalungelo niyinyanga. Emalungelo khehla sizinyanga alimeze kakhulu. Live limoshakele ngemalungelo. Nasikhula besikhula ukuthi umuntu omdala nomnye umzali wakho. Kodwa manje ngenxa yemalungelo angisakwazi ukukhuza manje ingane yakamakhelwane. Siyavumelana. So emalungelo aphazamisile kakhulu ube kuthiwa kuya ngathi besizawuthi asakanikezwe emakhosi isihlalo sawo aqhubeke alawula abantu ngendlela efanele. Ngoba for example nasingabuka kulamanye amazwe lokusaphethe khona emakhosi izinto eziningi lesikhuluma ngazo nje manje ukuthi labanye bayashintsha babe njani kulamanye amazwe abakuvumeli. Bakuvumeli. So kodwa ke sizawuthini khehla lami emandla ancishisiwe. Kuthi silandele kodwa nje sibe sazi ukuthi sekudinga wena ukuthi ungumzali umfundisa njani endlini yakho umntana ukuthi akwazi ukuphila. Khuluma samanje. Asike sikhuluma nenyanga zangakithi abalaphi bendabuko nezangoma. Ngalento yokuganga khehla because abantu abaningi uhlangahlangene abantu abasana faith kini because of abantu abathize kutholakala abantwana ubani akasana ama body parts kuthiwe kuthweswe and ubani uyafika bathi uyothwasa bafika bampeyita laphana sekashawa ngogwayi uhambe uyothwasa hamba kahle flat stomach six pack makabuye cooler box bammithisile makabuye gobela umntwana uconvertiwe we out ubuya seyitshentshile ukhuluma enye language. Yes ubulili sazikhethela gender uyazikhethela if ufuna ukwenza ngise South Africa vele akekho umuntu ozothi kunjani asina homophobia but now awukukhuluma nezinye izinyanga because lento idilute yonke into noma ngabe ngathiwa kunomuntu ofisayo ofunayo uthi yaphela kudala into yobunyanga because these people are 419 these people are 26 these people are scammers. Khehla lami into lesingayisho nje kakhulu bazasixolela labanye boza kwethu beyinyanga ngengisho ukuthi kuphi kanjani kodwa na ungabheka kahle bunyanga buqale kumoshakala ngekuthi abantu bangene styleni istyle abafakwe yini kunalabantu lezi nyanga zethu zangaphandle letsuka lemazweni zibuye zizohlala la zilaphe khona zifike zenza into lenkulu. Na ungabuka kahle kusho nema-abortion aqhamuke ngalabantu bangaphandle. Angibi kabi kodwa nje uma uyinyanga njengami nje ngiyaphuma mina ngiye emazweni angaphandle ngiyodibana nenyanga khona njengamanje nje namhlanje ngiyaphuma ngo10 ngibheke eTanzania. So uma ngabe
uyalena uzofika uthola inyanga ehlele emzini wayo ifike ikubonise imithi lengakusho nje umuthi lohlanganiswe nomuntu awusi umuthi loyo awusebenzi nje once waqala uthi kufuna uthole iphathi lomuthi lomuntu lokuthize so wrong loyo akusimuthi lokho akusebenzi mina nje ngikuthinda ngusebenzisa imithi mina ngisebenzisa imithi legujwa phansi ngisebenzise emathamba ezilwane ngiyawasebenzisa impela mkhulu umuntu uyafika kuwe uthi sengizwile nginenkinga nginenkampani yami la ye waste management mara kahle ngibhidile and uyangihlupha usibani uneminyaka hleli laphana akaye okanye akubhimbe something in that case what do you choose life over death or do you choose ukuthi mina ngisevisa ni loyalty yami kulo oze wazokhala kucala kimi makuthiwa akabula umuntu what do you do Khehla lami uma kuthiwa umuntu makabulawe angeke ngingene kakhulu lapho ngoba kunomuntu uthola ukuthi ulihlupho uhlupha nje uhlupha kabi kodwa nje sinezindlela zekulungisa umuntu lohluphayo nangabe bani uyakuhlupha sibuke ukuthi ukuhlupha nje lo muntu uyathanda into lokuhlupha noma kukhona into lemenzayo ukuthi akuhluphe kodwa nje lengakusho nakukhona umuntu lohlupha kwempilweni siyakhona ukuthi simlungise abuyele abe right uthola ama client kunabantu abaningi abakhona la sihlushwa yini yabona ama client wakhe ovela lapho ukuthi kuthiwe kunendlela yokulungisa ngoba usabile ukubeka ukuthi siyanquma makumele umuntu afe simshaya manje umuntu afe nyala lento siyisebenzele I'll kill you no kunendlela yokuyilungisa Khehla lami kunendlela yokuyilungisa hayi no Khehla asibapha ama number yonke into yakho Khehla beautiful episode usho nje ukuthi bakuthola kanjani ngiyasho ukuthi manje ifoni yokhala waya ukuthi hayi ukhona la lo baba lo uyahlupha Peppa wasani la strateni la sicela ukuthi sim-adjust uzobona uadjusta kanjani ama number lapha Khehla sesivalile sibonga ngibonga kakhulu ngosami ukuthi ube nami lana mkhulu Vukuzane Gqilaza Bathakathi silwane semhlolo iVukuzane uminister uGqilaza Bathakathi hayi ngiyabagqilaza ngitholakala endaweni yase Rustenburg la ngitholakala khona inamba zami 067 1946 742 umkhulu udila kakhulu ngezinto zemabhizinisi abantu abafuna isoft life la ufika udibane nomkhulu Vukuzane khona so uzamile uhlulakele uhambile wathwala kwangasebenzi walanda amaphondo walanda igubhu kwangasebenzi awuthinta umkhulu Vukuzane sibone ukuthi sikulungisela kanjani we listen we don't judge salute Jaki Khehla yes Khehla lami wathi shayike isithombe sethu ngapha Khehla hayi so se TV yo khali phone yo khala